Hello, it's me. yewe ni njyewe. I was wondering if after Nahoraga nibaza niba nyuma y'iyo myaka yose wifuza kuba twahura ibintu byose bigakemuka, ndetse bakavuga yuko muri icyo gihe cyose nagerageje kwivura ariko rwose kwiyakira byaranze. Yewe ese ushobora kunyumva? I'm in Ubu ndi muri California, ndi kurota abo twari bo mbere we're younger. tukiri batoya ndetse tunisanzuye. I've forgotten how it felt. Nibagiwe uko byari bimeze mbere y'uko Such a isi ijugunya ibirenge byacu. Hari itandukaniro riri hagati yacu ubu ngubu ndetse na miliyoni z'ibirometero. hello from the other side. Mu rundi ruhande ndakuramukije. I must have called 1,000 times. Ngomba guhamagara inshuro ibihumbi nkubwira yuko nkusaba imbabazi kuri buri kimwe nagukoreye, ariko iyo nkuhamagaye ntabwo ubona nkaho mba ndi mu rugo. Mu bundi buryo ndakuramukije. Yego wenda sinabura kuvuga yuko nagerageje kukubwira yuko musaba imbabazi kubwo kumena umutima wawe, ariko nta kintu bivuze. Birasa neza ntabwo bizigera byongera kuba byakubabaza. Hello, how are you? Yewe ese umeze ute? Ni ibisanzwe kuri njyewe kuba nasaba imbabazi ku bwanjye. Ndizera yuko unameze neza kandi ese ubundi wigeze kuba wakongera kubikora nyuma uri hanze ya wa mujyi aho nta kindi cyabaga? Erega nta banga riri hagati yacu, kuko inshuro nyinshi ryadutangaga hanze. Ndagusuhuje mu bundi buryo, mu zindi nzira. Ngomba guhamagara inshuro ibihumbi nkubwira yuko nkusaba imbabazi kuri buri kimwe nagukoreye. Iyo nkuhamagaye uba mbona nkaho bitakiri nka mbere nkiri mu rugo. Ndagusuhuje mu rundi ruhande, mu bundi buryo umeze gute? Yego wenda navuga ko nagerageje kukubwira yuko nkusaba imbabazi kubwo kumenagura umutima wawe. Nta birenze, biragaragara yuko ntazigera nongera kuba natuma ubabara uko byagenda kose. Uko byagenda kose